Livi laNkulunkulu encwadini yaMark, chapter number 11, sitshelwa ngaJesu ahamba nabafunzi bakhe alibhekise eJerusalema. Kuthiwa-ke wasukhetha abafunzi lababili, wathi kubo hambani nize niyongena edolobheni lelimacondzana nane, nitawukhanza kukhungo elitfole lembongolo, lelingazange seligitshelwe, nifike nilikhumule, nililethe la. Kukhona lo walibopha. Kuthi walibopha nini? Akumfaki iJesu loko. Kuthi laboshelwani? Akakubuti iJesu loko. Kuthi mntwana sekhaya, letintfo lolo watenta unjani, unemandla lanjani? Jesu akakubuti loko. Angimemetele namhle kuseni kukhululwa, kukhumulwa kwempilo lemile, kukhululwa kwetintfo letinganyakati, tintfo letingenancubekela phambili. Nangu Jesu mntwana sekha is-sent for this word. Nanamhle kuseni uyalithumela livi lakhe kutowukhulula impilo yakho, kutowukhulula tintfo takho, kutowukhulula umndeni, bantfwana bakhululeke. Akusanandzaba kwaboshwa yini, titsini tizatfu, noma ngathi ivumelwano netibopho letichamuke emuva generational. Lalela, nangilokhulula ngaphandle kwemibuto, ngaphandle kwako konke. Uyakhulula Jesu, kungafika yena udele kutowukhulula. Wathumela Jesu, nanamhle kuseni uthumela livi lakhe. Uthi ndayikhanza lelitfole lembongolo, lelingazange seligitshelwe. Akavumi Jesu nathi mntwana sekhaya, kafuni Jesu ugitshelwe timo tikwente inhlekisa. Wala nebantfa bakho, noma ngabe sitha bese sithi siyangena siyabagibela. Angimemetele kungena kwaJesu namhla kusha ngisho ama-drugs etimbilweni tabo, kusha bo-nicotine, kusha bo-alcohol. Ngiyamemetela mntwana sekhaya, inkhululeko kugitshelwa nguJesu namhla. Siyala ngisho nebantfu bethu bagitshelwe timo. Nalokungazange, nalokungakhoni kutikhulumela, lelithole alikhoni ngisho nekutikhulumela, but Jesu mntwana sekhaya usukumele ngisho nalokulahliwe, lokungakhoni kutikhulumela, utokuthukulula, utokukhulula. Mvumele mntwana sekhaya akhulule tintfo takho letimile, letingahambi, letinganyakati, letinye setifile. Inkhosi idele kutotikhulula, tiphile, tihambe, tibe nemphumelelo. Sawubona mhlobo wami, sawubona mntwana sekhaya. Nanamhla ekuseni kwaphindze kwaba yintokoto kimi kukubingelela kulo gama lelihle leliphakeme nalelinemandla, igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Nanamhla sikhona singwasethu babe wethu uNkulunkulu asidekele sona encwadzini yaGenesis chapter number 16. Ngicela kufundza nangivesi number 13 lothi, ngako-ke wase wetha lo simakathe lo wakhuluma kuye wathi, uNkulunkulu longibonako, ngobe wathi kambe ngabe ngibone uNkulunkulu ngabuye ngaphilela ukuthi ngikhulume ngaloko. She gave this name to the Lord who spoke to her, "You are the God who sees me." For she said, "I have now seen the one who sees me." Ngicela kumemetela mntwana sekhaya, ukhona lokubonako. Kuthi kuphi? Kuthi uvalelwe kuphi? Kuthi kwentekani? Ukhona the God who sees you with understanding and compassion. The God who sees you in wilderness. Ukhona uNkulunkulu lokubonako. Ubona ngisho saluwakati, ubona ngisho umcoshwa, ubona sinzinzi Jesu, ubona naku lokulahliwe, naku umntwana sekhaya, lokude nalongakukhulumela, kude nalokungentani kuthi kwentekene. But lalela, Jesu nelide lelide emhlabeni uyalibona. Ngicela kusho ukuthi noma ngawuvinjwe ngisiphi isimo, noma ngawuvalelwe kuphi, noma ngawagcitshwa kuphi, kwamenyetelwa kugcitshwa kwempilo yakho, la bebahlangene khona, kuthi bakuhambele bayaphi, ungasakhathateki. Jesu uyabona ngawe, liso lakhe liyabona. Kuthi bebahlangene bathini, kuthi bebentani mntwana sekhaya, bakhulumani. Ngicela kumemetela nangu Jesu lokubonako. Ubona wena Jesu, unake wena. Uyathi la
bosara na-Abrahama badiskhasa ngaHagari, akekho Hagari. Futhi bafika la bavumelana khona, bayatenta tintfo tiyabavumela. Titsite nasethi bacaka, sekucindzetelwa Hagari. Uthi Abrahama, hey yesara, hey sisebenti sakho lesi, yenta lokubonako. Hawu, sekwentiwa lokubonako, bengikhona inanidiskhasa tonke letintfo, yenta lokubona. Nemambala Sara wacindzetela. Hey mntwana sekhaya, ngicela kusho ukuthi imihlangano yekucindzetela, imihlangano yekunyathela impilo yakho, imihlangano yekugciba impilo yakho, uyiwe noma ngangikuphi, kuthiwe siyacedza ngaye, sifuna lo kuthi angaphinzi tintfo atibone, atibambe, tenteke. Bekakhona bukile and uyabona utsite noma sekasehlane Sara sekahambile ngenxa yekucindzetelwa alapha ehlane. Ave kubuhlungu mntwana sekhaya, kunebantfu labasehlane namhla bagolela timbungane emlonyeni, badlalite, bamunya iminwe. Kunebantfu lababanyathela, kunebantfu lababacindzetela baze basho ukuthi sitake simbone. Lalela, njengoba usho njalo, uyambona Jesu lo muntu wakhe lo muntu, wambona uNkulunkulu, wambona lapha ehlane Hagari akhona khona. Yena bekangacabanga ukuthi uyedwa, yena bekangacabanga ukuthi umhlaba umshayile sekungcono nekufa. Lalela ngikutshele mntwana sekhaya, ukhona lokubonako. Angimemetele, lo lokubonako akakubonela ilide, kepha ukubonela kukwentela ummangaliso. Uthi Hagari, ha, kani kulesimo lengikuso, kule ndzawo lengikuso, ukhona lo ngibonako. Akangiboneli kungicetshisela, kepha ungibonela ukuthi ngiphile kuze ngitowumemetela ngayo. Hey mntwana sekhaya, thine nawe sitawuphila simemetele tindzaba letimnanzi taNkulunkulu, sitawuphila. Akunandzaba ukusiphi isimo, ngicela kumemetela kulo mgodzi lowajikwa kuwo, uyakubona uNkulunkulu, and ukubonela kukwenyula utowuphila umemetele emandla akhe kuleyo ndzawo. Noma ngakwavalelwa ibhizinisi, kwavalelwa tintfo takho, tagcitshwa, kwathiwa kuti imphumelelo leyawukibe khona, ngiyamemetela namhla, sukumume ngetinyawo. Noma ngabe sekusele lokuncane, loluzazana lolusele, ngimemetela kuvuka, ngimemetela impilo lengcono, ngimemetela kwenteka kwetintfo. Ukhona lokubonako. Hey Nkulunkulu wami longcwele, Nkulunkulu wami lowethembekile, nangu umntwana wakho Nkosi, timo titsa betithi tiyacedza ngaye, bekuthiwa Nkosi lo akayuphinza nyakade. Siyabonga babe liso lakho lelibonako, libona kangcono, liso lakho lelipenetrate-ako, lilandze ngisho lokwathunjwa, lokwembelwa phasi, lokwavalwa, likubeke ebaleni kube ngilokuphilako. Moya ingcwele, sendele umusa, tibonakalise babe wetfu lophilako, tintfo tetfu ativuke, tinyakate, tihambe egameni likaJesu Kristu. Amen.